Poštovani, evo nas 6. marta 2020. godine u manastiru Hilandaru. Najsvetije srpsko pravoslavno mesto, Sveta carska srpska lavra, manastir Hilandar, zadnja pošta Kareja, planina Atos, Grčka. Kao što vidite, prelepo mesto, duhovni centar našeg naroda, Svetosavski centar pravoslavni hrišćanski. 2004. godine desio se požar upravo na mestu igumanerije. To je deo manastira koji je prvi izgoreo i danas, 2020. godine, mi pozivamo sve, kao što smo i mi došli ovde, hodočasnici, poklonici, da posvetimo naše sveto mesto koje je od Svetog Save Nemanjića ostalo da svako ko može, bar jednom u životu, ovde dođe. U mojoj ruci vidite blagoslov iz Svetog manastira Hilandara za sve one koji dođu i nešto daruju koliko mogu bratstvu, blagodarnost bratstva Svete carske srpske lavre Hilandara, priložniku za dobročinstvo i dar sveštenoj obitelji Bogorodice Hilandarske na Svetoj gori Atonskoj, arhimandrit Metodije. Bogorodica Trojeručica je ovde igumanija. 1229. godine Sava Nemanjić odlazi u svetu zemlju u judejskoj pustinji, današnja Palestina, Izrael i sve ono što se zove sveta zemlja. Posetio je manastir Svetog Save osvećenog iz 6. veka, po kome on je dobio ime. Kako je legenda glasila, kada dođe monah uglednog roda u svetu zemlju, nešto će se čudno desiti. Paterica, žezlo Save osvećenog 3 puta je pala i monasi su rekli: došao je Sava, novi Sava sa zapada, našem Savi, Svetom Savi, tada 1229. godine. Monasi u manastiru Svetog Save u judejskoj pustinji poklonili su ikonu Bogorodice Trojeručice, poklonili su ikonu Mlekopitateljice i žezlo Patericu igumansku. Naš Sveti Sava je doneo na Hilandar i dan danas, vekovima posle toga, igumanija manastira Hilandar je Bogorodica Trojeručica. Pozdravljamo vas jednom specijalnom pesmom, hilandarska azbučna pjesma. Azbuku Bože, volim goru svetu Aton i dom slave Tvoje. Đerdanom ljubavi Tvoje, Edem tražila i život u njemu po zakonu ljubavi Tvoje. Istinujući evanđeljem, kajući se lahorom svete ljubavi Tvoje, misleći neprestano o Tebi, nežnom ocu koji prašta, raznorodna sagrešenja teška moja, ćuteći je jedna od frula Hristovoga carstva, čekam džinovito šumrnje blagodeti Duha Svetoga. Ovde iz manastira Hilandara, veliki pozdrav zajedno sa vama, Mila Grozdanić, Miša Ćirić, Goran Miljević i Jovan Petrović. Amin.